Hadin ki jingai lenti ki baha panyaj rekat bat ki jingai ha ki jingim uba Marcus Martin ubadiu nong ilekai kickboxing uba satar bha shibun teli ki nam job lala ban wanra ya ka nam jong gajela uneu nong ilekai ya kura mentau lalong wei na ki nong ilam seng bhalang ubat kumu vice president jong seng New Trap National Youth Front seng kemi bar ubat ru kumu president jong seng Haribhoi district ha ka jingai kren bar uneu samlarang ba nong ilam kum ke kunhun jong nong pathai ngila yolat ban yekran ha ki art likiman kata kawai kedai ke jingai kran halor ki kam ilekai bat ke jingai lenti jong neu sam larang ba kum urang ye kura bala yo ya galat ban lek mikmat na ke jela sekiwe pat ke jela bat ke rensan ke bahe hapok gari kawai pat kamat ke bangila yo ban yekran kedai halor ke jinglong nong ilam seng bhalang ke bau neu nong ilam ke seng HNYF ukun mau kerpang ya ke seng KSU ke badi ke seng ke bau sedang ban rung nengkong ban sim ye ke jinglong seng bhalang Kendiat apa pai sa kajing sa jingkan mau jong neu sam larang ba kum nong ilekai kickboxing kalong ha ki babun teli ki jing khun namar de rang ye kurau bom ju pendam ha ka por ilekai ki katto kane ki jing ilekai la shu ai nam job ye u namar ka jingting jong ki opponent la ne ki nong khun persya banwan kiu haring namar ka jingting jong ki bani khun persya ye u ha ki por ki ba udang ye sim benta ba ha kane ja jing ilekai ki briu ki jukhot yu da ka kerteng Mike Tyson namar ka jinglong satar jong bat ka dur ka bom salia ye noi noru hadu kini kisingi bom ta uba Marcus Martin udang penmelin yelade ban kilan med watla umlet ye simbenta syu syakiran san ye kura Tong ini sengap sipor ya kejing keren ha kebai dei pat kejing long nong ilekai kickboxing jong pa Marcus Martin. Ka jiya juga habi di bat ka jing ilekai. Dei haus na marja hui. Ti layak elti du arjar san di sha manga. Jusi benta banya ikun ring. Kata artili disiplin. Kawai gede ga kickboxing. Ka wei pat gede ga wushu. Ti wushu bar kickboxing ga par bang kashu yesrem ke dia mahab show mah ka wushu pihak bar kick punch na through ti kini kita apa punya par dengan kickboxing bar ka wushu ti ka kickboxing pat idon gitu ka kalau kick thai boxing bar ka kickboxing ti ngau u arajar akui namun beliau sedang memilih nikmat dengan jelas sa West Bengal thì tu hading gì khôn cái kipa arsan ngut ki opponent ngapoi sa thong bat ya manrung haka final thì final ru om bat kui pat ki jula handring habe khôn bat u players u bana ka jula jong thì ha pading kecing ya hele ngawan ba apa habe di pat kata seneng kebangi push ya singla kai ba ngaruh harusan berpadu final ti kata kali pring jonga Pak Marcus Martin bat iba sen boswo tiba sen boswo ila sim layo ra ya ka gold medalist tinga pat ngayo ngalayo ra ya bronze medal ti kolong perba ka habidi bat kita ka weight kategori sungi ka 56 55 bilo nomor ngibun bah nomor kum kijela mu Kashmir Haryana Punjab West Bengal Pondicherry Karnataka
Assam, Nagaland, Mizoram, long nilai bun pai bah kedega kawait kujungi. Te ki participate lo long ki babun bah deh kuto geri kujungi. Te kujungi kun ro kebamring umba kebesok kebabun malah lamunong man woi openan ngaban yakun ar sanggut kemur ka game ko adu sibiji ar jim sta. Te so ba shim ji ba. Te habide ba ka arjar hoi ni nagaliang chong kami klia nga yo on ra ya silver miran usun sungo la on ra ya kejela ya nan gubrum dan gol medalis te arajar ar ngambak lagi lari bania nikmat aku serat arjar hoi gusrat te hau arajar aru kumtahi mo mar kesim jige engi ban yo man kai uso bathian manura ya ganam juga celah namar ha pi sutui habang imi nangne bat ka jige lenti chadu site kelong apa jurut jawab ha ka ba namar muswa kinongelam juni ki lam lenti ngi da gable da train bat ni tak ba ka bon ka ha ka bon kecisa tinda lai kun cite namar visi ki cukup mekon hapre mukasi batu bekar kadang pe kijing chale chile tejing sanga gede u bila kai full contact kebabot dei ban ai be kita ka kijing kon ke bam sem bolong no out be ya dalo operan ju di bolong yo no out be te namar kajing pentelai ya ka kem ha kijing ila kai namar ni de full contact hakapor bang niyo no out mengi yo openan na kalian authority ki object no ki object namar kabor jungi bitip hi khasi ni complain na boro hoi nim don ni kaboi ndai ni don ni kabor te namar kata ki no punya jong ka national jong ka yako ki ju bunsen gitu interfere ya kan fight kejungi nomor play ngirong ibu lain ti nomor kata ka pelong yang bangun jumlah poi ha thong banora yang gold medalist tantang layo knock out yo open juga naboro ngadiusha minus point kata kali gue itu pak pelong yang bangun yo bronze medal kata kata kusurat te kata kickboxing hawar ajar lain rupat kali nikmat nagalian kejelas di Mopur te naboy kali maroi bakadon tu musim sport spirit po Norway adon itu musim te ngami nang ni ndi baci janet poi buati ka bos kami kelai baci bandet di Mopur te na poi di Mopur pat kami semua dari ke kickboxing. Dalam poin teh ada kami pakai disiplin kita kalau kick Thai boxing. Tema tentang music kita kamu minum yang medal tu. Te hantai ngah bani kon ban ya kompet pat ki sipai mo ki asam level ki balas tibut lupa habidi pat ka fitness. Te gabar kalong kasing juga kalong how to sunam arjar lai po 50 kalong ngalong meroi. Don ki ban asis namta kecunga ban krep krum nane ban namta ban pembiang nga ba kuno ban rum ban ngan prepare apo ring te ganeru ngasko bom gaji kon nabi kon pranoes ki berdunai ki dekar no ki non tribal kimju yenut ban penireng lane ban yakun persa enga namar ngadi bru lapau namar ha kim hinga ki khot Tyson ki khot kisin hinga di Tyson namar boleh dangayo sipon kemut ubobiang ladayo sipon kemut ladayo ubobiang kemut nongau tingayo penap stamping sikit kemut nongau ti na baro ki katu kene ki jela kisin hinga bodi Tyson ti ki hari kimju tre ban ya kompet ban namar boleh sutu bamla te ngahabi kun bat kisipai ya asam rifle te ngahabi kun bat ki Nagaland
ki Manipur tip ki Manipur ki bamju penram bila deh wala da pitam si point dulu ki Manipur ki le baik kuno ban le ban bo ki objection mo ya ki no punya te teng ni hap le rewriting dia ni hap isu biak season kamut kisim singe bahangi banora ya kataka namjok no te ki ni ji nanti kamut kedai ke ba kemudian masuk ti namar kata sumudong ba haba ngilek kai kamut kedai don tak mesin ba daga jing smurit mo lane ke jislur hati ke por hapur ba yakon ka ngapoi haka semifinal te haka semifinal pat ngai kundu ya instruktur lojong kai ubodi wasam rifle te namar budi instruktur lojong nga kamburam ke dia ru nak takadau nasya prem lah haka semifinal kai te kepulong inga bangan yo priang tang yau bronze medalis hati por te baru kedai ka game ka disiplin kelaiper nomor low kick thai boxing kemudian habis kita kemudian sudah ke poin telada kiong low kick thai boxing kemudian lada ngim bius kita kemudian lada ngiong audo kemudian kamdon kana ngi te ka sim singe mana nomor bakla kapot nagawe kapot sabun por te singe lenti hi kum usamla hadu entah di sini masuk dong ngidap dah kajing sukuman mo hak tikpor ke bengalak Malaysia te Gujarat lu kamdai ke boong bang ngasim yang saya pai bang seden kamdai ong ba kabasuk ini ban ong ba tang bai kun haring ka yang ini hendrai pisu tu ke jinglong jong dekha mo setai ki bru budawan sebar jela long ki mlapai mo ki pendik kene ki wat daw dong teng da pia bakla la be sho wat hasro hapo Gujarat le du shitio mo hadu shitio ngah bani sho bar kitiki no shno dahyan naring habe sho sabat ki no shno juga Gujarati bar pada shobrung sharing rupa habe sho sabat kiniki bru jo kitiki shno nomor 10 kilo sni jumlong ha ki pit po bai ngi ki nong nodis tu ko tehdin bangala ya inti hadu aradersan ti haka Megla Games lo harjasau ngala si bentahi Megla Games ni wushu bat ngayo gold medal te namar ba nambian karunia mo apa nong habangan si bentah habis debat ki national level ngadi bo khamlokot naki representative habis debat ka takawai kuto kini kujuni te bor aka wushu de bitni da fikip da fikulon ru la sha minus point tetapi ponsul lebih baklar pislip la sama minus point namar kaji par ka kadot te lada pi lada pi sapush lada pi habi sabar garing ru kutu mot la sama minus point kamu uteng bro bomyo luat tangsi point si piru ngane bomyo tangsi kenjat di piru kamu lada nga lada nga hap madan lada nga hap sabar jong kene ka erina ki omo ngaju kalau kepelong ya bang ngan sama minus point ke te nak kata kadau nak kalian jong ka musuh pat nak kemsmala penura medal nak national level layak kepor Arjastan tu wilayah lain wilayah wan tu wilayah koni te kidon tangki medal fi bagi lalak untuk sanam mendah kita ki bronze ki silver ngidon ngadon sakhi namde gold medalist kemudian min pai haga bapli leka Gujarat bapiom bapidan kamban yesho habar jongreng lani hasanong haga benjaka bapisa ayam tu kita go perlu mapin hab ban le kamta baik alarang ikran spangka jinglok jiman ko kosek bunreu pi ngihab busutu bagi wepat ki jelah bagi wan naka nodes ki kenyengi ba ngindai ki nong idea kata di bakman do kata kembali bakin mangi kasih yaki bamli kasih mo daki wan handai ba ngim kan beru ki ab ko kata kembali handai barabor hi umdai tang han boguzar kumi ni jingi ngi jui kilo man hagi jelah handai bakam snu do kedai hapo Jamshedpur pat hapo Gujarat ha Gujarat ja ayu kadau ko por kat bangan dan haring mo badang ya kon bat uyo penen jema andang lahir naring kidon kini ki kentai bawan ban
ujur yang hakidi bat kini ki nong susno ki balik ke selagi ki kentai te kapulong yang aru ban ayah ke jing yadai kentai kasih bu ki ba kidai ki para ki men ki para juga hi ki bang haban tikir ki gelomba ban likli ki balai ni kedau ki pendik ki ki beri juga te nomor kata kedau gelomba kidai ki dekhar kim kwa ba endon unong yadai te kasih mo kenapa kinyo lemon kebot peni baik dah kabor wat hangir te nak kata kadau ka pelong ye ki bat takti nga but ka pelong ngir bat phai klai ki te ko kusak po ni bu dan tang argu lengur ki don laki phongot te ladam dei minister janmet te sho baik ladam dei janmet stengsi sho baik te ladam dei hapo stadium shabar stadium ngi sho baik long kadon gajing ap kaput yangi kata gajing ap kaput ki yangi te kapulong hi ya ban jubab yang kecil di kolong ba nomor balai ni ha ban yesho mo ashabar garing ba apo garing kita ibu yesho ashabar garing kimde kita ngikut mo kimde kita ki participate mo ki bawan batsi mentah kide ki no chusno ki bapipo yang ki no is khanta me ki kita tenga ko mu nongela mo ko por na shim ko bu unong pek teman ki samla ban ai practice ban warm up ban hikaya ki step kuno ban move pouring tengah pe war kita ro tengah pelong yang bangan keren ban ai la chi dai ta ki khasi lo jo bidi ki thai na ga ji kan kan shin ki kha ka pelong yang ni yang ban yasho ban cha sho ati dekhar na ka sni basdang hadu sni fokut Nagaliang jonggi bor peniat pedi gidon em gajeng tip halor kataga gajeng don kap nyumpi ban haplek mutale ne kadon em komplain ngilang jongpi pat sigi bor peniat tak por ki kitip nagaliang jongki no peniat kau thoti joka yako kitip kita tambolong kim ki gishim ba iga business martin teng hi lang ikran golong ba markas gigim ki neginaru ka business ba te kimai gala jingira ini mat ngi la kai romni be la kai haki private property indai ngi la kai haga government under government property ta kadai joka police Gujarat police stadium kadai tenrai lada haga tu kasni ngi la don kinang bifat ne kamtam ko grand master ni ba don ni tenanta ba Angelson kidon ni tegi Cipelias jungiru bakam senior dengan hidon hi senior kemut haga rata ndai haga rang ba habi di baka jingai linti haga martial arts sing dei mangap senior apoi ti ki ba senior nya wat ka harta mo hidon tambolong kimnot ban ni airen ba boleh desa ui pat kecila ti namar ba pelong hinga ban slur ban dai peniat namar nalali lupa udah u spai mau uta u samla u bajudon betap mereka kisu hati por lo kapan seluruh engar banum pendam te bat ngasim ru kolom ba hangno ngadon ru kaweng ladai lupa kasih ladai lupa uta u rang samla u ba ka kisu ka petinti yangi ban long ruslut no te baru kolom ngadai nong edat kamun kemdai ban penrem kemdai penpoi ngade tengah kelab ngadai peniat adu si bukut esho te kaba ari kaba pelong yang ban slur namar kidon kini ki asam rifle ki bana po alekor ki basi bentalang hante ki deiru kita kitim ki bagi jidangi bagi kai ni habi di batalik martial arts kendian ngin pai piang sedin haga bor pa pilih lekai piom pa pi don marwe pim don kinong irap kinong nong ayure nong penyat dapat kep kita pi lele ka pilet bi marwai kem dan no asesi kem ta ne naga cubu menta naga liang jong government ka danem kenja jingirap kilat jingirap kum ka jing kersan pisaan ne ka jing pak bru pan asesi ip kum kita hagane ga jing mikmat jing bi de bat ka ki boxing na kamako ti naga government ni kamdon kono ka support ko habi di bat kajing ni iwan jiwat kecungi kani kalau individual na tim namar hadu unta ko bolong na kalian jongka ka Megala State Olympic no tempat recognize ka kickboxing
mar boleh ngiklan kita kalau kene kalau ka game kalau nggak game ke belum paham ya fight back lomba full kontak kembali ke semi kontak di ka Olimpik ru keempat penerung ini kickboxing ban qualify aga Olimpik tinggi nadon sabar juga Olimpik di habang ilim ikmat naga jelan naga distrik kemud day gajing kri jong ki coach barka tim mola manok ka Asia tiga penlong inga hapu arhajar lai hapo di mapur bangan haban lek maroi no hoi digidon ki tim na po meglia ru tombak ki kentai sendram tengah maroi ti nomor kata ka pelong inga bangan haban mau haban pakrek di gloves ngap pakrek di keringat ngap pakrek di tingkat ngap pom ki boxing ki mo ki tu uniform juga pendung hari ti kemudian ini kena ba ngiron kam ka jingkut ku ne ka kam ka support jong government ne jono am ne kelong tang koi ka bangai thu balai arjar lai ka jakum ta kelong de nomor bangadon di ka sports spirit kadon ka advertise na kalian ka state la pernah hantang kadon ti habang awat jitip kadon kumta ta kadau na pelong ya bangali mikmat no balai ka kwa ba ka jela ka jungi ka state ka jungi kan pau dah kan pau ka kiu ya ka nam pat ka burom sekliar lum kai sekliar sektiban nomor balai ladang imlek kemud undan begitu ya ka jela mikria kamun sim junga kalau nadu unsa kalau ta hadu mata pidang don nem gane kejing kilan met nanta kejing le isim pentas ya ki lupung ile kai habukut kaji LT junga ka kot hawa jarsan mo banya menrung haring dei namar hadin ba aksiden no tidin bang aksiden makanaru ngabi gi kena coach ni ba usar Angelusun imjui inga po ban nilai teng mo ban yang bangan nilai kai ban praktis nilai teng bangan syakri yang ikut semula manai kai layan ti hage arjar san chane ngandu arjar reu nyo pra ti hawarja pra ngayo manisi menta ban pendep ke diploma kata gri ha war hajar pra kalkata de menai prai prai tinggal sim yang de lenti lembaga jing alat jong kamako ba jong ka RBD KBA te nomor ke jing aksiden yang ka penlong ro bangun nomla syu bania sim bania kum bania sim benta ban yak sai haring bania mi ban sim taring te ngasu sim no ila de kata ka kedan ke level bo bangan li pendek diploma kata ka de banikong de blabel fasdan baar de usai church balai de coach ti la alat inga nagaliang jongka mako bachuka RBD KBA ban pendek ya kini ke diploma hau arja pra banio banikai banio ban simenta tang hagi basting kum ban referee mo ban long judge lene ban long kum kita ki nong hikai ki ban simenta lesi ke pateng jong kini nong ilam ki ba barsa shung thai lesi ti hagane ka diploma kadon ke tatami bekaring sport ti namar bangadi ubay kun haring dengan simru dega kedekaring sport ti ngale experience ru banyo eka license namta ban yo eka certificate na ketika international mo seminar pokok kata ngale eka yo eka license jong coach bat sa judge banci matai kata ka khandiat ma phila pendep sibun ki kedan naka jing lekai kumu melayo ora ya ga medal nata phila don ru certificate ba phi kumu coach kum ki pidon am ga hikal ne pidon pidang ipor ne mi khana ban hikai e ban hadu muta kumbolong ka musim kedon mo musim kedon namar tar ka tri tempai baru mar ka khiap la ka musim kedon coba pala namar beli ngadon namar ngaru ngedai ubri buat tristom dah mar hakati ke por ke jungi ke lomba undan ni ka jing ka support na ka state government ndai ngade bunta ngi ke lomba lada ngin pai kmat lada kasha ka menga ban sim bunta biak bani aye ka jisa kri ban kai kunsuma mo ti kadon lu kalat inga bangan la ban
penkiwi ikut semula ada ngangan ai kapor iki kabah kamat do kolong di kapor mo kamasim ko don kapor pat kalong kot ingin nampak boleh ingin asya krip pak te bodo bon pai kamat dari ban ino ya kene kiji lakai trai kum sim ko junga dengan pala long ban hikai ban ai ban tai kiwi pat ki kut semula te kata ko long bai namar pi ka kickboxing benda hapo megelia mo kadon ar kenul lai kenul kapel rai dulu ingal ada ngan mikmat biang an mikmat biang sama nga ban aji kai la le ban thau biang sakui kenul na jela pat lese kan penleran yang le ka penleran ka jela namar na ko ke jela ibar bor ke judi benda tak ko pat ka asian maka government ka di ban ai authority tangi kata ko ke asian kenapa kala ban perlu konsep kala ban bu jingken jing dia kumulong mentan adu arajar praseneng mo pi gimi lai kunun sau kunun te ho isar anjulusun ilaya eklenti ban jam shagawai ka benta nabila shim ban lokum presiden jong ka all india mai thai asian mo te namar ngam sempat ai lakai ngam patik disiplin kata kadau ngamla ban simantala ni ngamla ban kasan iki namar kule ngamli players jong ka mai thai te ngri ki bosi mushu te yang mushu pat kadon kadika kabenta ba ka baha ki banchim ya ka lenti malokum ki coach lani ki banyo ya ka karan level jong ka mushu ki di men pendap ka NIS ka balai senam kata tangki belada BA mo kin haban le chapo patela haste tinamar kata bab duna ki kasih jungi banyo ya keneka diploma certificate na NIS nomor ba imdon do kwa ban ya si mentai kene jingsha ka mushu pat kedai ka game ka bro itu na ka yang na keneka ka Sport Authority of India na sai ti tang ba joni retian ubala pendap ya keneka ka kadan puli napo NIS hang bekala ti kisnam arajar kendai sipo kawe itu mam bekala bisa chan kamat baban pej ban bud iki step ban long kumu nong kumu role model jong pi ba pi budin bakar kom lekai pi kadai kita di singkli ke bopas ba pi nomor bangang di bru sunat ba bendak bru tra te ubah halasnong mo nga cudak bru ba tak bah ti bahalasnong ke ba ban kumasnong kenia kita ngapai sek ke jinglong sama ban prai ta kanam juga snong kebut ngai bendon ki nong pen kumasnong mane kita gi ba pun namik snong mo kata hatu por te boleh ngapoi hadu kene put ba ngahaban ki urang san ngahabila ka ki bosing namar ngam sunat ki ui ge mo kom ka mending ba ben pe kom ka karatero ngam dade ubru ba sunat ki taekwondo ubru ubru sunat hoi kis i ke game go bas ba gitu tama ka pulong ngaru ban itna ki bosing kolong ba maju pe film ju vandam bagi te John Jen Claudie Vandam bagi tengah jumpa ke film jungo mo ka ketik ke musim junga ni te ka ketik ke musim junga bat ngaju parti zero muncul kat bang padon hapo kene ka ketem jong ka martial art ngaju parti ba tu step jong bandem belum muncul no pe gitu kibo ai flying kick mo ki tu kibo contage drop katuru nga ngasih parti ba kedo te gitu bisa kick bau ju ai mu ngaju parti ba nomor ba balai ngala long ngilade bang ngala pengkre mar ngaju praktis ba muncul nomor tengah ji tim te bi kudu bat no kamtam ngapor bang idon bar ka isu tenteng lenti tenteng kidon gijing ya kidon gijing ya mai bo tenteng kidon gijing sha bom jatit tenteng kamtam gi kana para jerbat long ni hapeda te ka perlong ngi kolong ba habang ipek film ngapen bot na gitu ki rule model bo pi ku bandem nanta nong kum boloyong bo tu biong tu ki ga bo ci ak film ti ngafilm Bruce Lee ro jupe te tu kita Bruce Lee ro nga sa yus ba tu por ki tu set tros mo set tros ka ba u Bruce Lee fu ki be ti ni kan ka set tros ka tu long kadai ka step bang sim na u Bruce Lee kadai kita pelong nga kolong ba bolong interest ba ki boxing kolong ba di na u tu aktor ba mi khmat mo ha nagari habo Hollywood mo tau bandem bagi nga ngapet nota ngasa rong ka musim kolong ba ka
kapasyak jimut linga bagan rung bagan yesok bat kickboxing akan mah kecing LNT kumu noi lekai ha kasida yu bat ke ba pensa jingkan mai pi ganti kumu noi lekai da pi pai beng syakta ka inti mo kumu semla uban sa jik mau mar ma gaji stang junga muswa kedi no arjar hui jing lekai ti arjar hui ru ngawra ini midal di silver lah no apalagi jing ya kini ya kanam job ya kata ka gold medal lah no apalagi jonga beriba semua semua dei kesin beri kong bangan yo beri kerja sabar jelah nak ni kejelah lucong mahang ada ni ketong banla ban ni kumpet ngelak ban penpau ya kejelah lembag junga hendai ka bah mandu golong baling ngamut modong ba ngasu soro arah jari we golong bangayo ban yu bayu ban kiu haramsan mau kecing kun ka bolong kumbu ong banga ngadai peniat ngajumpai yang gede ka video jong mati son temut banga ngan yo ban pelim yo opinion rumut ono au be ngam judon rebong ba marhab ye kun adu badakut ka kiong keneka lairau no trirau marhaga aga sirau godon 3 minit te kemut ka 3 minit aga trirau te ngam ju don ke pot bong bangan ikut hadu ban kut kini ki lairau lane ka arau tenteng tang ka fast round jungaru long operate ngau alim rupat te kata pulong inga ka fast time aga ka jinya liti nga kun samla jo ka jala mojok dong di boy ngasu monong ba hang tu pot ngasu bong ngapiang nomor ba maling ngapiang masin yu kejat haring mo ngapen i mau kata ka jinglong kasih deh jinglong jong kasih mau nyutra pulong ba ni biang bania simenta haring nomor bitip dekhar mo ki khamjong bania ngaling tentang sanput arnsi ki dekhar ki don sanput sanisi bro tenteng habaya kawang tenteng kadon de kabor sini kapan sa jikan mai kalau ba manu bangi khon tenteng ba ai bai udon nomor boleh lai i ba fast round ui khon kumno ngai khon kumno ti kasken round ngai khon kumno nomor di i kata ka step ko junga babon i ki kim juan ban represent lane ban wan yu kejat haring tenteng kija ki patch ne jata lane ki don tu kim juan ring nomor boleh ki i ke performance ko lomba ke biang ke step ko bangi sim ko ba mas no fight ko mo refit fight ko mo tong alai latria ngau te kane ke dei ba pelong ka jing sa kan mau inga kum kon samahan ko por na try nampak dah he ki apo plus ingran mau kerta te ngasa jik mau sa te ka ba kata ke dei ka ba te mlei ko sne ha ba phai pat sya ka jing trekam kum uwai na ginong ilam seng bhalang uba jumi bahasa khmat uba Markus Marten ubat kum presiden jong seng HNYF Northern Region lani hari boy bat ubat ru kum vice president jong seng kemi hapo ka jela ha ka jingya lanti jong u kum nong ilam seng bhalang uba Markus Marten ulong baudan sibun ba ka jing don kam ban sim ye ki jingkit kli hapo ka imlang ka salang haki por ki boba Markus Marten udang sedang bandrung haki kam seng bhalang ulalong udkhot basit ram jong seng KSU bat hadin katto kene por ba syam la yalat bandan bata haki babun ki kam jong seng ul sedang ban penia so no bat ka seng HNYF ha ka jingilam jong ulet ba GH Karsan Lor ku presiden haki to ki por pat hadu menta uba Markus Marten udang beteng ban ai jing sekri sek pajba kum no ilam seng bhalang lengba jong seng HNYF ai kam spot abiang kata te khendiat ngin phai pat aba pi simbai kerteng jong seng KSU mene te hatu kat kumba kum dukhat uba kumno pi dan bentah aga seng KSU bat nadu meno pi sedang bendon aga seng KSU pan bat kumba gajinya LNT kum seng balang bentah ai pi don kumno ilam pio kene ban beno hai dei kata ka jing kren dengan spak KSU ngamla nglen ya kene galti ka jinya jonga kum samla hadu ta gi sengi nga kami semula ikai no hakono kono ke skul ba le se monong ba ngan sakri ba lani nakono kono university ba ngani completely ka jikai ba ngan haban sakri ba ngamju ni banong lomba ke theory rai in practically kubo friend no naga banga tri daga musim nadu kena pesan ngambak la por ngi nirang sungsit ba ko ni la kersan juga isu jok isu por
Kambaklah lada kumdi kita kusan kali jumpa Michael Enzim kambaklah tinggi podon benda nreikum ki konsumlah dah habingi I baka jai beru kodon kam ban ayah kata ka jingkersan mo kum sumla ngaju lumi konsumlah hang ne hanopok mo ban pensepriang ni kebot belum bawa kosi udon ni kita kira ngele udon ni kira ngele bawa dekat baka jai beru kosi juga mari ngitip ke isu jual ke nam ta kalau we ke jungi kum baka ni kalau we kun ke jongam ta baka dak te kenai pun riu patro ngai kendu ya I baba renol ke kemni mo ubo cuai man simba ya nga kamtam mo ya nga ban yang ilang boro ban ai ke jingkersan ke isu mak isu ke baka gaya tam ta isu ke jai pun riu kam jusim gini isu ke bale se benong kiran ke isu simat mo hendak ke jusim bekum ka isu ban keren ni ka pulai putih keren ni ka yo kam jam keren ni ka jong terai keren ni ka rem baik piong pe hari tu gisnam kenai kunai ngi keren sipangka jing temu jong kesarkar preng benoti yurium jadi isu problem tapi tak mai kemat ru di por ki prapnyo tak kenai prapnyo jadi isu ke ba lada ndai ka isu ba balong ke ba ngan haban sim keteng jungka hadu mentah gini singi ngimla syu ban keren boy la nekren kasih tina mar kata ka pelongnya bangan habat mi ke tin kesu ma mar pelai ngaya nanti ngaya lembag jengelam jong kinong elam jungan ba rinol ka kemni mar ki nanta iba polindo ngaju yo benci mentah ki jengelam ke jong ki ngaju penjimut bahaya ki ketin keren jong ki ngaju sim bahaya ke ega baki keren baki kular kamtam habide isu jong cai penreu ka pelongnya balik baju keren mo pi ngadon ke chemef nta ngadon ke chemef nta ndai habang danga keren tam iba aru lomba danga keren haru kono ko meeting luar ing hai kale de ka program balang program snong program sport ru ngaju mi yang kentin ke isu balai ngakeren pi lada ngam ai kene ka kekentin yaro iki wal islam no yeno ngai jiro bangai ita ka jisha ka daw bagi no elam jungi nadu kar kenai prapnyo kilale nam ta jungi ngaken mau ko por baleng hap kerni kita pi ko ke shnong ka bangang shong so nak na ri umbuda so la dap begini peli te wot ka sajar no por dap begini peli te yang tu por ken mau ngang dei khat lai to snap mo bakala ki isu ko por haba ki yang banyale habide bat ni ka isu jai benreu hatu ko por dalam dei ki isu bai khon do yak habide kata ka kadau matrai kita ka dum tai nang desa jong kini beri wan sba te balai ke pelong yak ta benker ngakan masa hatu ko por ba imai ipa no yelam phet ingi saklau nama balai ke don ke jingel apa deng ka isu bat kini beri wan sba ri bon bahasnom ki ba wan ban buhai ya ka caka be ikjungi kapulong nga ban kren ni ka phang habidip kje ti kum ka ala sek isu ben tindai bangayaro siliang dai bangayaro siliang ngai ngah ban kren kaji ti jungi nomor sipun ngila ile nomor ba mansip yang sagi benta ka ba ngah ban kren di boda pi munsha bornihat kontrol salfa nanta bornihat katu ni kasih ti por munsha ada jasa po ki haban kenda ka asmis dai kajing lam khma jong ka isu ba ki khasi sanut man keren ka khasi hari khasi lo jong ki kenapa ra pilai le kulmar long mun shama shabom sa tip be ikhlajai te nomor kata ka pelong ngi nomor ba dai kajing telenti jong ka isu ka pelong ngi ru bangin long slur ya ka mensim bangin le sya kita ki benta ban hikai bangin don ki khasi lembaga kasih student union ke kadon aka kesu mah big por ban adu mentar ke tangdon but ngamdai banga yaro syalian ndai na alalo ko bakai nga bapun nga hapo utrum tendai jongka kesu ai mentang adon ke chenwa ko kum ke je lenti ngambai ni ke chenwa ayat lenti kum ke je lenti kum ke je long pa jonga ban chakri be ngaje benre bu chakri khun kiti ngaha pendon be kum hak sing bala te ngam ong pat ba
ngan isi isu ba hang ladon ka HMF mat ka kum terkam lu kalau bangi kum ka HMF ngi buram hai seng halang bang boleh ka HMF la dangi kran tam sim ladai ka seng ka ba kwa ban put troy ban ngi khain lu ba ka seng HMF kum dei ki seng halang ba mi siman ngi simbai ba ka HMF la pome ka la seng la dangi ka bangin ket nimba ya kalau kor ba khia ku chai pun ban ngi ngai skam lu ba kasi keren cuma ya ke kesu kamu tak ke channel buat kiui ke sekol ba ka channel la fomika but ada yang bangan sim une uprek no ban ai teki u along no ngau di u labor mo ta unong triple lagi lah unong ha tunum ngana lo napo u satunum komot ute udan satunum bat turnem mo mansa e uprek ngadi tang no mai prek but ka channel ngai ba ka sakri ya ke reu lembaga jusur ka kesu kedai ka lenti jambat ka bala pen ilam yang kini ke mostep ka lenti ke jongi ke ba ini long ke bolong du mentah bang ina keren juga ketin ka kenjal jong ka mensyua pidan ba adu mentah pidan don ke jengi je ka sengke isu tiki pat ke pelong pipat ban nomdan syu bat ka benta bat ka ke isu bat mentah pipat kum nang ilam apa seng HNYF man kan baik dah keji sama terus mengi syak kum kesing klik pi bat kum ka keji lenti hadu kena pun reo hadu arajar chipo nyolong kau cuki isu wala nangam dai u babat kedan bahmat ro ngadai to u membar u dekat juga ke isu pasir ram ya nga ke isu galak mempak tunggum galak mempak raporti galak mempak ai sensar besar kalau ban aiding ban penbai mo kalau ban pa wen ya ki jabo ki jaban ka kisu kalau ban pa inga di por mak kum ke kam ke banga ngadon berke berke musim lai nga musim larum ba kisu ban ba haka kerda ngadi barit na barit tam bangadi ban penil ke kam te nadu katena kena punreu hadu arja sipo ngadon ka kisu ti ajar si pau ngaken mau kupor ba kisah siat ki prado persna mampu lampi ngaken ki kisah ta kamen sen mo ka tende ka terha ti kidon ki perlo katu kene ki bala shon na ki isu mtua ki kun bin dinga ki ong balada ki asam polis ne ka ki ta ki bri na shabar ki not ban sem ki jing jong ki prado persna jungi hato ni prosi kata di mangi ki ba mi sakmat mo ban pensong sengan yakin usus-usung juga celah tehi lah mi na yang landon ibu ikut kentai banyak juga ada kismen ngarekut menong baka ada yang akan le menong ba hadu pendayap kerja beri jungi buat ba dan cat hak ulong bisa berngem rungi mi ban penbitan mo hendai hadu pendayap kemud ada ke kamram jungi menong pendayap nilai apa ni baik kata kejing bitar kata kejing seluruh dia ada sepau ngadon halinti belet sepau lampis teh tinggi sabat lagi pulet dengan kemio bentur seman te ingi sapan pai te hadin ba sapan pai ni yawat lenti kumdo bani orang te selompi jing sha ban raikut ila de mo kum ukun dap senrang jong ka bring nyot news kum am shu na KSU simat na raikut kata por tinggi don remote te ta por ngadan don semairam ngadang sa hagawai ka ying nakalian jong presiden barim jong ka HNYF mo ba JH kasulor ba bang kwaru play ifun inga yong ba hatulong mo ba bangin perung khon no ipi haka HNYF ladon kam mo ladon kam nomor KSU kum turu pimlong aktif ite ngin perung ipi tengong em ngadang don sim KSU ba ngadang ngai tristom nantaka cai brim na KSU ndai ki lajin ngi kam kila mo ki perung inga kum kon ke su por badon kam ni se ban pau ke sen man ya se ban sakri kam hai ka cet ru tengar ba preng dia nak mentai kita namar ngom ba ke su ku jui ke chena ku jui te namar su nong ba tom le lengan teng dia te ban penting kena ladang laim lese ladang apa ya polempi ban keput ya kita ki rusnu kita ki nong peniap ya ka ki perlu senam jungi lada ngilayo ban keput ya ki ladang ngion kai te kumut ngan salong du khot jong ka HMYF kan reng ba kut i kolong bang ngim sun layo le sabo lampi adin sitio ka penjeri pla sekar bola ka
kelate kendon pelak stik area benrum tinggi on pai no tenadu tu kapor hingi ya tai sadi ha hagini belakam ti ngasalong ko joka ecedar komoro kana otang ini sini lab nong kum ki barjela ki ba dang tang ha kine kinet sing bladap kum kejing sya kanra ki mdon terding lesen ki bukum kita nanti kejing sya dakol ye kine ki jaka ha ki jaka kaput pidana yu bong kniat cepang kata kum nong ilam semalam pi apa pai sita wangi ju shim mo kana du mchua rondot ke siu du mta bodon ne chemai fru ngim ju shim isu ban kata kita apa sya kakam ni le ya ka but haba kelenti kadon ban weng iki nang ne kebut ni habon weng mai ta te ngim ju le samut ngim ju le klung kana ban su kemen to ho ban checking ban nem tai namar ngidi bentep ba kini ki bro ki ba won rum kerthap na shabar jala hajala juni hei gidan kata ka diga phang bangni bentep hei gidan but kini ki le ayu ngidi bentep but ki thmu ban le ayu ngidi bentep te bonong ban bat hasting lenti ban checking hasting lenti akti por ngi por non ki isu na bu ga checkpoint ga we po akmar nakali yang kadesek administratif kala weng no itu te ngi so bonong ba kadon kam ngi mo bom don kam tombolong gajing weng ki menderi kita ki immigrants bo mar ngi labu baik ya ketu gajinawa amun syabu ong apa kini ki bro ki badon nadu khat khandai nyopho ti wat kasokar kuma ki ti wat ngiru nginam yaki nginam kata mentah te kabang ngila kata ki golong ba ha kata ka condition jong ka cipiong bong kata ka god of fear ki ba wan hapo ki khat khandai nyopho ar ti ngin perskan baik ki khat khandai nyopho ar seneng kamot khandai nyopho seneng kamot ngin kendang baik tadi mono kata kadai ka kum ka lentiak bejungi kata kadon ka agreement le sila bonong hapdeng ka sokar India ber sokar berjuwe kiri la bonong kum ka Bangladesh ber kum ka ri Nepal te ngi habente ba une bukhar bayat ni national highway urum hangano bisno but hangta ngi satit ba wan le yu balada kambiang ka komwan kumle jugo kambiang ka condition mu ko ba nang tu ngin be pai no te bonong ban takti ban songti ban kumle kumtai te kolong ba bar ka kta ru ya ka imlang salam ka kta ru ya ka longbri man bro te ke jinglam ya nanti ke siu lo ndu por musha kolong kumta te hadu menta ilo ka jingam nanti jo ke chunaf kolong kumta nimdai ban perkhat ban comment ho ban yo issue ban pau social media ngide ban tibro pat kikam bangile kolong hadu kanno ka khia nasko bono kum ngilam am bo bani wi sang doi ngakran galti ya kabale se dengan kum bakla mo yo ka kerto kala ya ka jat mending jungi namar bunsin pi ba social media ru la da pikir makala bisu plumar ba katu kanai ki doni ki bakran mo ki ba kantho ki ba reply yangi ki sang malang ba shobun pada ni hapan perkhat lagi sepak namar balai ki pai ba ki kran ni kata namar bunsin hila danga enjoy mangan ne ngasubha mangan ne ki baran sebar kadon cima ti shwa pangin sim ko no garai ko ngidi ban perkhat ran ba ngidi ban ya da tangenti ke ba scam ka sarkar ka di ban scam ki jawon sengi ka sarkar ka pelani hok ban le kata namar balai kala don ni gelenti ba kala don ka ain ban le kata ka dei gelenti ba kasko ba kadon hakini ki atlik sek ba kesu ba ka HMF namar piong bandak keluar yang balik besong bos besong flight besong kali ulai senor ka kata ada ti ko pi ba nong muncong hai tu Islam kena penyok kena fra mo ka ke isu kala ile ban plai ni usok kedot ku kenjri ba ki nongwe ki la pelondok sta meka ban ai keteng dak takalalsan ting so bonong ba kum kata gelenti ka bangi ni habni ba kini ki menderi kiwan hagane ka kiya lumbana girung ba Guwahati kile shlong ni kile silja ala kile shlong ni ha bante bhangno ki shong ba kile yu hante kum ba kinong ilam pasta
mensuan adu jong babul elendo ba kwa ruble berkiwi gue hadu kane gine isi bamta ba ki isu gidan ta mo kata ki jing i juki ke basta pan perkhat pan banle adin pat andala tikna ba kinu shun jungi kelas ai kinu shun jungi kelas temu ban pu yangi kinu shun jungi ki kilawan hang ne ban ri kata ke benta kum kita ki bru jong ka sarkar la banom ni hawan pe tho da ke jing im jiman juki ban shu George benta ban shu bisan benta kam ni go pa ni hapan yo e gadau klem kidau pintrikam kolong lese galak bukta ya gitu gibru ki budan syabar kicungi galak bukta ya kali gawan jonor ti ban shimi ya galanti gamot lada laki pasang bukta ki jai bru jungi ha ganoro bunta gamot nang ta ngisa rai ke ayo ngidi bulai kata ki so junga kum u kon samla jongka berinya terus kum juga jalan ya ngadu bostang bagayai amai di porun suak nai pun wadu mentah kombo long mentah ni kadang ham sim juga bat ngamnu iru ban le keluar mar balai ngai tu manga ban kemen ngai tu manga bi ono ada ngale ba ba kini ono ke jai benreu da ngale bodu nong kenu nong ke jai benreu na ka jinga janti jong phi kum nong ile kai kawai ba ka jinga janti jong phi kum bu nong lam seng balang aku api nai artli message kawai nam tagi ki nong ilekai ki ban sami akini ki sing ban sawan ki kun sam lagi badang dang san te sagwai pat kami sai ngaku api nai am tagi kai tarai ke lenti ka ba ngila ban kum ki nong ilam seng phalang ban penduk ki babun ki jing sni wan mar hakki habaki ku jing ba ki ku sinang tahu ka jing sni ro ki ulang kai tarai ke bangila ban penduna ban penduk to ha nginam la sin penduk benang penduna itu jing sini keberan neka cukup bamanta tagaway ka banikong pikli bidi bat kumlo bangan tiu lan bat kentu habidi bat kisamla ki bat chimta ban bikmat hai kam le kai bat kabar ka pikli kumlo ban pasat jimut ya ki ta ki semalan ban imsngi ban chakri ban perkala ki lang salam ti bani ko ngachim ya bidi bat kamenta ko ba ngolong u spot man mo ti ngagentu gi konsumla pina par pai kamar lupa yang ni kabu labonong nadu kino gi la kai kamtam ngale ni ngawan lungi budok mo ngapersangi dale da banyak auto ban pesepreng gini genam bata kerteng jok kejela lembang cuna dah pokoknya auto mensuang akan show gitu ki na pelum gitu ki Shizuka mo ki hadu kunta terter gitu ki pesanar ki banga ju pelum pemiak kam sune ngapen load sa ngalik exchange sipo sebarlah tengawan nglungi bodok ngaken turu ya gini glunging ki ba bit bopiat kadon galat ayah kikun kiti jungi ban nikmat nak jelah ha babun kalian kentam lalu buat cricket nadu martial arts ki athletics ki football entah bat baru ki game ki badan apa kejelah jungi kamar ke hikmat babun hi dei ki bai yonong dei ki taki bawan buhai shnong apa kejelah jungi dei bemdei kasi kata nadu cricket hikmat ni kickboxing di duna ki kelajai nomor apa kinong elam jungi mencuat di kam tempat yang ni kelajai pau ya ka jalal jom te haga cricket ki babon ba gidi ki kelajai tapi yang tenis piong ki badminton ro babon di gidi ki badminton ro babon di gidi ki kelajai te mi chakmat ikon sama nomor gane ke sokar munta nadu arajar kat pra ngai kladan ba ka facilities ke babiang ka ba kajingyo ka ba kisiwi ka ba ke crossbait ya ka chpo jar chane ka jingsiu karkum ki karang ku jumpi rung medal ku jumpi mundai hakum hakapol ku jingi munchwa ngayo u silver medal mo ngayo tang ri wajar di por munchwa ha arjan ri tanda ye ka bamta ngai ka lapar bak labak ka package ka government ka ai shakis ki sportman personally kamot individually kamot ka he ba ngai bangai ni singi iba ki kun persal jengaru armut ki represent na ka state
na kali ka mai thai ki yo kumlo no total san phojar te san phojar along ko ba ai lat ka yung sen mo kum ba ai kam ai jam te te nga tentu ye di konsumaro ba kinomo than ha ka kiat ha ka khalai kinomo than ha gini ki kam ha ki social media kam tam ha ki mobile rung ha kani penrung ha ki jimut khat bi ha ki jingi la kai nama karon ma ka scope nam tak jumpi persyang bani sekamat nai barat mo simenta hai barat yaksa yaka penre ilade sin kesngi pinsayo ban rung ha kan deka ransan kum ki klor joka cai benreu klor joka ri kasi klor joka ri nyutra kata deka jimut ke ba ngan pha masai seki samla ki ba menta lagan te bersenrang mne tang ki samla la bondong buat mangam piru la bondong habangi dan dot kan sim ngidang la kan sim ta ngimpat no egarta ngidang biang bangerta tinamar ngibong bangadon ka pakai sa government re ka ngonong pechne ngidi belong kum khtin bong ngidi belong la pankre mo lese yola bonar ka thma ka kintu ngejukan ta ti kadon arbenta hanta simenta kamot ngiyo ban le kai arbenta kadon ka pakai sa government lai benta banida ya gari bisa beri banida ya deh lai benta kadon hakani kecing mentoi benta ki commercial arts bat ki wei ki ken kastemina ko di ba klain ba kumno bangin yaksai ta bo pai pat cha ki samla bo ki bodan ki kunum sang klan te ngai susi no mde bo ngabai mi susi ni so dap lagi jing so temang kata dan bun sang malang kata dan jeng jelega kecersi kata dan bun ki samla bat iri kata dan jelega jingjot ke jingpra kamtam hapo kajela ke jungi drops ke kiat no ka bala jelai ber ka bala kenrei te namar kata naso bonong ba ngadon ke musim ke bos mudiau ngadon ke musim ke ba temang ka bangala bonong ba kijot kun samla wat be tangai ka karong pisah kamlei ka benta ke jungi ban keren na benta ka pisah lane ban supun i samut bangi dei semalang tang menta ban pau social media bersim kebu hakine kitai te ke jingkertep rungkertep ki barjelaru kadang ya na kasi ngikum kisen malang ha bagi dang sikiru kata jing kata pun te habi hipai ru ha ka hakim nang salang ru kata pun sebelang kata jat kaba pelapat kalau kum ne ke manga ladang ong bang ngede unong yang saya malang di banga apa punjat iki imlang salang di banga ubailam bersedang teh eken kita ka imlang salang kan kelah lada syukran menta pi haki benta ka ba ngang ju elenti ne dugi kendai pusau o kendai pulai o aja kalai ban pasar jemut ya kini ki parari parado persnam ki parabangai Kristen la bonong ki babon ki balang kinong dikiat hapo gari ki jongi hapo distrik ki jongi kim ju ai ka borom ya kinong susnong da ka bon pli ban kompet ya ka business ki da ka bai kompet bot khlajan ki para snong jongi ki para pengek ki jongi para niam ki jongi ki hak satrai ban sengkam sengjam da ka dikiat mo da go di kata kamar kapas new kapala rikun semula bat kalunging lada don upunan kami ka bodi ka kadon ke jingir rak don ci paye pra la pikir wat aga stong ka tahu te ngakwa ba ni ko mikun semula ke don ko por ki pai kmat drops hai sang balang ri bonong ba sim kya nam tau drops ban bek thong ngik tu ki nong di drops ki nong kai drops ki barung man hagis nong gitau ki ba penting besmai ki balik ki kam lai pucai le purkom te namar kata so nong ba kam dai e tang ban ki sang malang jungi ngambai ya baro andai ngakren lese la yo don lada manga kum nong alam tada ngayalam ki kun semla ngayalam ngari bujan reu lomba kum nong alam juga sen benda
lada ngata hikai ki kun sumla bani dia bang ngin ya pak ya pra ngin ya mi jing ya tayanya mi jing ya kadat pramangi hang to pihong kadon semua ketaka ka kimlang kasalang ka bas kem hani lada bakla manga bani lami kun sumla ka klempep ka tu kalunging jung tu khot dai tempat kempra kamnon kita ke lunging ke bas kem mar boleh ngakimya lama hata galenti ka banginika ki kuna bakinya no bokunan kata dia jingi juga te pi ko manung po mo ngang jukran mar ngala de boy ngala de job boy ka case ka bang sa file case hawa arjar karsau anang de job hawa arjar arho sitrek de bio ka ayu de bio ka clearance na code na po disikut jingi nang ni ka bang sa file case hagi nong dikia anung po ka bang sa keno mo Cipun bagi kirko, but ngaya nanti sansnam bani ko ni kenika mukuduma hak sekut. Tinggal iba ngadon kemensim, kaba ngan ilek pasya eki, ban cok ikan kenika mukuduma, ban pensisa ba ngade sisa atau ubak terang bendon ke suk kesan di sunong ketau. Bangin ai yaki wipat ki pra distrik mah ki bawa na pokok distrik jengi ban kublek tina ketiga ban ngang kwa apa bak ki ban jelai ginong di rock jelai ginong di kiat buat ban kublek ya ki wipat ki nong sunong jong wipat ki sunong ki bawa nang po ban kublek dah kerja katang ada kerana pokok lu hagapor bangasa bu jigli ha imajisren ngam kwa apa kejelam ya kali ya kan jaburom kandu borom na ka riboy distrik hanrai ngakren hakut rubong ba ngakwa baka jelame kali ya kenyu borom na riboy distrik na ba uba Markus Marten usah pengat sibut teliki kendan kata kadai ka benda ka ba ngangai ko por adum tak ni sini babon hi kisang balang tenteng ba PSK ba lesila mandai ibru jungar la mandai ibru jungar lesila mandai mangar la monom ba oh tau sang balang ba yang ta ule kunta mo tentang ngidon tak jing suran mar balai ngisa ilam bakal tentang ngiseng ngiseng malang utang ban kamai mat dei chno lei mat tai no ndai ngakran ni jing sha naman ngim sha pernah long ke siu le no vi wat batai ngi cikabam chui thu ngi hei ban yartma itu ngi hei bala le kput khlajat la ne beri beman ya kejai beri jungi itu ngi tak jaga kata kadai ka disiplin ke jing mentua di menujur ini hangno la pendukung bakalai ke jaka jumpai ba hangno pila penyak kam oria ke jaka jumpai ba mano bala wan ban yelam bakala ya ke snong thau ya ke imlang salang ya ke hima sima kata kadai ka nurim bat ka mensim ke bodan hangi menta tigane di genti ke ba ngawong kan kamdai 4% wang keren sila no ngam perem 4% ne ngam ero 4% kadon kelenti ha bangi tresitom ngiyo baik man kayo so cingcok waleran ha bangi lokum sing balang ru banang let belah ban bat wai bat mo kiu mo lane bantung pan bantung riwadam lane bantung kai bantung tempo waleran pakasai perlu don kam yakum gitaru manlong kita ki resort ki blapan kre amta kari pakasai perlu saya malang ni tong bobo tang lami social media mentapiwan bandring social media inga ngalakren sipang kata ni tengah sing malang ngali tong mo nomai lenti ngili tong nomai lenti tela da pikanele ka kalungkor ka bakia banket nom tagari sing ru kadon lang haboro kiramba haboro bilong kemi haboro kilong kupa haboro ikut semlar tep sino man pendek pensa ya kaniam kurkom ru ngiron kam bandon laka kunhun kapabha tapatei kapomra ya ka kecing smulam berkataka jing suret bat kajing penpo bat ka bahasa penrem ru ngide ban pediang ka te barabor kalau kumne kan paikman ya ka distrik Sungai Munsua kalau ba baro batib kita Munsua ter bun baginom kilong kemi ki mo ki ba cenjar ki di ket pathar ndah ngilayo bani konsol barnga
ki la khang dam ya ki dukan juki bat la sedang berseng di dukan kuai la sedang berseng di dukan jain la sedang berseng di dukan ration la no kalau mau ngahun kan sen bat ngihun kan sen ngi don ni kata gelenti mentai kalau we jai menteri lembat kecing tersidong om bon kwan mentoi simat lane ban chu perkhat kalau no nomor ki nong khai drox ki nong khai kiat ki deki kasih ki nora di nasabar dari hapo ka distrik jungi po kizla jungi bobon hi deki kasih te nomor badi kasih dengin kiat hi dalade bat dale ki we nom di panailan balik ukasi kemut ngide ban ai jumut daga pasnu om banle bakan kan pasnu kenang baki ki we pat ki beri berwan ka naga gawe pat gajela ki bawan sim kabu ban wan kamai haba jendong jendong kerkum sejar mo haba jendong kerkum sejar haba marla kibor nong sejar kiyo sim kabu pat da babun bahaki bentah ban peniak yang bisnes suki kam aurea la me kam khai pateng ki bolong be anje